Muri leta ya Kaduna ho muri Nigeria, akadege ka gisirikare katagira umudereva karashe katabigambiriye abaturage 85 barapfa kuri iki cyumweru gishize. Perezida Tinubu yategetse ko hakorwa iperereza. Minisitiri w'intebe Kasimu Majaliwa wo muri Tanzania yatangaje ko umubare w'abahitanywe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi muri iki gihugu mu mpera z'icyumweru gishize ugeze kuri 63. Abahuza mu mishyikirano y'abasirikare bahanganye muri Sudani aribo Arabia Saudite, Amerika na bimwe mu bihugu byo muri Afurika bahagaritse ubuhuza ku buryo butari ubwa burundu. Abahanganye bagaragara nk'abananiwe gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde yakiriye Perezida wa Kenya William Ruto i New Delhi mu Buhinde uyu munsi kuwa kabiri. Ubuhinde bwahaye Kenya inguzanyo ya miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika yo kuvugurura ubuhinzi. Turangiriza Kigali mu Rwanda aho James Cleverly, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwo mu Bwongereza, ari gukora amasezerano mashya yo koherezayo abimukira. Ni amasezerano urukiko rw'ikirenga rwaho rwari rwamaganye ruvuga ko adakurikije amategeko.